Katukad Tibasol. Napalabas. Nagiwaras da ligaya iti kwarta kadagiti tattao. Ngem saan nga inawat dagiti dadduma. Ta para kadakwada. Saan anasken awarasan da ida iti kwarta. Tapno lang ibutos da ni Francis. Maragsakan launay ni ligaya. Gaputa ado dagiti timulong iti kampanya para kani Francis. Iti sabalya bangir. Malaksid ang nagiwaras ni Astor iti kwarta. Nagpaparti iti baboy asidaan dagiti dumngeg iti panagbitlana. Iti may sangal daw. Inawis da Don Juan ken Don Paeng ni Francis iti restaurant Akukwa ni Don Paeng. Ket dita, nakita ida ni Astor. Inasitgan na dagitoy, ngem di na magustuhan ti panagsarsarita ni Don Paeng. Iti may sarabi, at da impadamag ni Margarita ken ni Astor. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad Tibasol. Astor, asawag. Amom kading ada nang ko adamag maipapan ija barangay pakpako. Maipapan iti kapitan apim musay. Kanya ti may papan iti dayta. Pasapsapol kano ni Francis ti kriminal. Aniya. Kasanon, numaamuan ni Francis asika ti akinakam. Anya? Anya ti aramidam. Astor, asawa. Di nan tumaamuan ti kinapudno. Tawan ti nakakita iti napasamang asawa. Isungawan ti rumba nga pagdanagag. Sigurado ka? Wen, awan rumba nga pagdanagag asawak. Nasayat no kasta? Alang rudan, maturog tan. O sige, saan ta na panunutan ti maipapan ka ni Francis? Gaputa maamuan naman kan saan? Awan matla ti maaramidan na. Umuna tayon ija barangay Laga, Dingas. Sumarunon to ni Astor. Wan, ma'am. Ay, ijay ayan nyo day, Jay, ma'am. Saan ka di? Wen? Ma'am, saan tayo nga diretso ijay ayan nyo? At da pagsasabatan tayo ijay kadagiti bumarangay. Ijay nga urayan tayo ni Amo. Tagsarak da kano itaki ni Don Juan. Wen? Amok. Kat kalpasan dayta, mapantayo ijay farm. Kayat ko apatayaban ti kwarta ijay. Kat sipawan, dagiti trabahador. Sana nasayat da itapang panunutan, ma'am. Ang mga madismaya dagiti butantes. Bayan na kita aramidak, Dingas. Ngamin, ijay farm, kasapulan daunay ti kwarta. Isu ano barsakak ida iti kwarta. Sipawan da adagos. Agiin nagaw da. Nagpintas dito'y tirasa ti maudi akad saaran to'y hotel ko. Saan ka di, Astor? Naklata ka nakatakwat iti amin, Don Juan. Nagatang mugayam da ito'y a hotel. Nabayagan, Astor. Idi pa'y laeng. No hasta, kukuha ma talaga da ito'y a hotel. Wen, Sayang ah. No namo ako madagos, siya kumantigim matang iti da ito'y. amum ka di anabiit pa'y anagayem ko ti sigud nga aking kukwa iti daytoy a hotel. Kat iti namin sana nagsabat kami. Nakuna na nga ilaklako na. Gaputa mapanda kanu ijay Cebu. Tayjay ti kaadwan nga ayan ti negosyo na. Isuwa sana ko na nagpangadwa. Ginatang ko na dagos. Kasta ka di?
Nabiit pa ya sukik dahi jay, Astor. Sukik iti pagwartaan. Ani. Kadita, kukwa kun da ito hotel. Kat mayat, magusto ak launay. Ket ni Don Paeng, anyamat ti kadana dito'y ilimi. Nagatang namat tay kalatakan a restaurant. Ti restaurant nakakita kada kayo. Ket agsasango kayo kada Francis. Wen, kayat ni Don Paeng amam-amu ni Francis. Isu a pinaayaban na ida. Kat nagamamuda. Iti anyaga po. Kayat ni Don Paeng nga umano ti kagayem na ditoy. Dahil tati rason, Astor. Sigurado ka? Tanya kumati kayat mo kapagparangan. Ang mga numay sa amang suporta ka ni Francis. Awan ti kasta na dakamat ni Don Paeng. Nasakit latin nakam-nakan ka. Gapu kini Margarita. Aniya. Nang runa pa'y kat adda anak da. Ngamin, kayat nangagsublikan kuana ni Margarita. Gam kasano pa'y amapasamak dayta, kat nagkalaysa kayon kini Margarita. Kasta ka di? Ahon kaya, Mastor. At dadakkel agatad nga inlasin ko para kan ka. Para iti panagkampanyam. Nasayat. Ipan kunto, ije mansion mo. O anya? Diyo ka di kaya ti kwarta nga ibunong mi? Apay adi ka agpila. Tamaikan kayo amin. Basta ibutos yun ni Astor. Saan, Margarita? Itin mo langan ko ni nanang mo. Ay, huwag kagpaiso. Amok, akurang timatmat gadan nyo dito'y farm. Iso nga ikan kayo iti kwarta. Nayon timat gadan nyo dito'y. Ay, pumanaw kayon. Di mi kasapulan ti kwartam, Margarita. Kasapulan na ta. Anya? Ma'am, kunayo kanyak. Gapo ta asawa nak ti mayor. Intayon, ma'am. Naglastog kayon a trabahador? Tadiyo kayat ti ited ko a kwarta? Ay, di mi kasapulan ti kwartam. Abay, mano ka di ti sweldo yo ditoy? Ay, saan mi kasapulan ti kwartam, Margarita? Intayon, ma'am. Di tayo sayang iti oras dito ay. Taadu pa itinasken apapanan tayo. Si kangarodan ti pangyawatak iti dayto agatan. Madam, to si kamat ti leader ti grupo yo. Agyaman kami Don Paeng. Dakkel daytoy aban aga may tulong ka dagiti tao. Agyaman na, tasandak ka pinaay. Nagsasaritaan min daytoy abanag kada Francis. Isu nga awan parikot. Adda balay ko iti sentro. Kan kukwak ti kalatakan a restaurant ijay. Isu ano kasapulan nyo ti tulong ko. Adaklat ta ijay. Agyaman kami Don Paeng. May bangagsapam amo. At iti kapem amo. Kaya't mo kanasyak ti mangyag iti kapem. Isu nganyag kung dito iti rasa nga ayan mo. Agyaman na kiti dayto akape ang Juan. Awan anyaman na, amo. Ang Juan, Amo? nalaing ka san ka di? Ken, kayat mo ti kwarta. Wan amo, nalaingak. Apay amo, ada ipaaramid mo kanyak. Adda, Anya dayta, amo. amamom ni Don Paeng, saan ka di? Wan amo. Nasayat. Dumngag ka iti ibagakan ka, Juan. Ket kayat ko ngagbaligi ka. Wan amo. Sige, dumngagak, amo. Hitam ka di dayta na pintas abalay. Wan. Paliiwan ta. No talaga dayta ti balay.
ni Don Paeng. Sige. Magbaligi ta. Dakkel a kwarta, ti may gamanta. Kumusta nga iti pa nagkampanya yo kini-kini? Makabanog ang. Anya nga iti maobserbar mo kadagiti tao? Ay, jak amo. Awan bibiyang ko iti dait na aba nagdagimay. Basta para kanyak, sumurusuro taklat ta. Saan ko nga obserbaran dagiti tao. Kat obserbaram No talaga matlangan ni amo ti kayat daw, no saan? Ay, uray saan yung dagimay. Mga bakman kan saan ni amo, awanin bibiyang ko. Tapno makitam ko no adamat lang na mga buwak ni Frances. Wen anya? Agoray ka. Wen, ijay farm ni Francis. Napan kami ijay. Kat di da kayat nga awatin ti itid ni Margarita kadakwada ang kwarta. Pinabainan da ni Margarita. Iso akas taunay ti pungtot na. Gunggo na. Ti amo na nga takat mapasuksukan amin nga tao. Usto matano na pabuinan. Margarita, kunadalatan kan kuana. Saan damot nginawagan iti ma'am? Kukwam lang ta kwartang Margarita. Kunada kan kuana. Aya! Patanaga, mamo. Sarkan me ti balay ni Don Paeng inton rabi. Ipasiguradong magbaligi ka. Asino ti kadwam? Ni Gesto ni, amo. Apay asaan ani dinggas? Imbagak matan, amo. Saan ko akayat ni Dinggas akadwa iti pagnak. Ngamin, agin lalay. Ang mga numabulilyaso ti pagnak. Aniya. Nilangan Gesto ni ti katwag. Naimbag day chay tagtulnog iti bilin ko nga ramitan na. Ipasiguradong magbaligi ka, ha? Awan pa'y nagminti sa pagnak, amo. Basta siya ko naklangarutan. Baligi amin. Siglat ka, Gesto. Kwan. Ala, agtok-tok ka. Kwan. Nagpayagan ang mga ilukat. Pataytan. Naimbag nga oras mo, sir. Anya ti masapul yun? Ang kwan! Pinagsulbang! Ang kwan, kasan mo kayo yan? Kastalaan, Gesto ni. Ngaminton bigat. Igamtan ti katang-katang akwarta. Puto mo ka di. Wen. Ngam, inton bigatan na mapanak iti mansyon. Dito'y tapay lang happy house. Unang kwan. Agragsak ta. Tabaligi ti pagnata. Ay, nagadungawara kene-kene. Wen nga ro dagimay. Iso anas kan awalisan ta amin awara. Wan, agdalo side to'y. Ngamin, inton madamdama, umadumanan ti tao. Dagiti umay ang kampanya. Yang kwan. Ni, Tagimay. Taka din ni amo. wan ngam saan pa ang arimwar iti si Lydia. Sige. Ni. Hoy, kanya-kanya. Ada nadlaw mo kanya ang kuwan. Naragsak niya ang kwan. Apay nga ta. Itay pa'y ngor-orayang ka dito'y terasa, amo. Naimbag tarimwarkan iti silidyo. Apay, Amo, baligi ti pagnami di rabi. Nalpasan. sigurado ka? Sigurado amo. Nasaya at nukasta. Kat, tin karimatang danmi, amo.
Alaik ko man. Talaga gaya man dito yung mansyon mo ti pagrubuatan yung ang kampanya, Astor. Akas matla iti sigod. Wen, Don Juan, Awan kayam. Umay ko lang yag ting karik at ulong ko. Ado'y tibaga naglaon iti dakkalagatan ti kwarta. kasta? Wen, Astor. Tulong ko iti panagkampanyam. Ngam di kay matulungan nga kampanya. At dapag nami itakin ni Don Paeng, kat dagasak iti balay na. Kasta ka di? Wen. Sige, inakon. Agyaman nak iti adwa kwarta at tulong mo, Don Juan. Awanan yaman na, Astor. Anyat mapaspasamak di tabalay ni Don Paeng. Apay nga ado ti pulis dita. Inakamuan tinapasamak. Apo pulis, anyat mapaspasamak dito eh. Gayam ko ni Don Paeng. Ti aking balay iti daytoy. Ayam, anyat napasamak. Magsulit nila kayo, tita. Nalabit nga iso ni Don Paeng. Anya, ni Don Paeng? Nabagsol? Maamuan nga ta ni Don Juan tinangbagsol kay ni Don Paeng. Gagayem, di uliwayan na denggan, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Nubela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad! Ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.